Assalomu alaykum, urmatli zamonbop muallimlar, ustadlar, o'quvchilar, studentlar, ota-onalar, jana bilimga qiziqqan barliq jarandar. Men Eldor Daliyev. Bugun sizlar uchun Zamonbop muallim akademiyasidan birgalikda eng sonun bir matematikalik fokuslarni o'quvchilaringizga qanday o'tkazishni jana o'quvchilarni saboqqa qiziqtiruvning yangi yo'llarini sizlarga video saboq qilib o'rgatib qo'yamiz. Albatta bu video saboqdagi sizga abdan foydasini tegizadi. Sebebi o'quvchilar, studentlar, baldar hozirgi kunda interaktiv saboqlar bilan qiziqtiriv saboqlarga jana ma'lumotni tez oluvchi saboqlarga qiziqishadi. O'shondan biz sizlarga bu video saboqlarni tayyorladik. Hurmatli muallimlar, albatta bizning kanalga yozilganni unutmangiz. Kanalga podpisatsiya knopkasini bosib, videoga like bosib, kommentariyga o'zingizning fikringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Biz albatta sizlarga kerakli bo'lgan video saboqlarni chiqarishga harakat qilamiz. Andamasa biz boshladik. Sizlarga biz tayyorlab qo'yganmiz. Qiziqli matematikalik fokus. Bu fokusni birli matematikada emas, barliq predmetlarda qo'llansangiz bo'ladi. Al o'quvchilarni saboqqa bo'lgan qiziquvsin, logikalik o'y yugurtirsin jo'g'irlatadi. Endi qilamiz. Birinchi qadamga o'tamiz. Bu fokusning atalishi o'quvchining o'ylaganining tavi bo'lib hisoblanadi. Birinchi qadam. Siz saboqqa kirib, saboqning boshlanishida har bir o'quvchingizga shuni deb aytingiz. Hurmatli o'quvchilar, 1 dan 20 gacha sonlardan ichidan bir sonni o'ylangiz deb aytingiz. Undan keyin o'ylagan soningizni o'zingizning daftaringizga yozingiz deb topshirma beringiz. Tag'i bir qaytalayman. O'quvchingizga, har bir o'quvchingizga 1 dan 20 gacha sonlardan ichidan bir sonni o'ylangiz deb aytingiz. Jana bu sonni daftaringizga yozib qo'yingiz deb topshirma beringiz. Misoli, sizning o'quvchingiz birozi 8 sonini o'yladi. Misol uchun. Bu sonni hech kimga aytmangiz deb aytingiz. Ikkinchi qadam. Hurmatli o'quvchilar, sizlar bardingizlar hozir 1 dan 20 gacha bir sonni o'yladingiz. Emi o'shol o'ylagan soningizga 5 sonin qo'shingiz deb aytingiz. Misol uchun, bir o'quvchi 8 da o'ylagan bo'lsa, al 5 sonin qo'shadi. Qolgan o'quvchilardagi shunday qilib atqarishadi. Bu ikkinchi qadam bo'lib hisoblanadi. Daha bir yo'l qaytalayman. O'quvchilarga aytasiz, o'ylagan soningizga 5 sonin qo'shingiz, plus qilingiz deb aytingiz. Bundagi natijasini daftaringizga yozingiz deb aytingiz. Uchinchi qadamga daha yetib keldik. Uchinchi qadamda siz o'quvchilarga, hurmatli o'quvchilar, chiqqan natijani 3 sonina ko'paytingiz deb aytingiz. Chiqqan natijani baringizlar 3 sonina ko'paytingiz deb aytingiz. Alar o'zining daftarine natijani 3 sonina ko'paytib, yangi natijani chiqarishadi. Misol uchun, bizning bir o'quvchimiz alg'ach 8 sonini o'yladi, 8 ga 5 ni qo'shdi 13, 13 ni 3 ga ko'paytdi 39. Mana shunday chiqdi. Al bu natijadagi daftarine har biri yozib qo'yadi. Javobni hech kimga aytmaydi. Biz keyingi qadamga yetib keldik. Bu qadam 4-qadam bo'lib hisoblanadi. 4-qadamda siz o'quvchilarga bir topshirma berasiz. Bu hurmatli o'quvchilar, sizlar hozir natija chiqardingizlar. Bu natijangizdan 15 sonin kemitingiz deb aytingiz. Chiqqan natijangizdan 15 sonin minus qilingiz deb topshirma beringiz. Misol uchun, bir o'quvchida 39 chiqqan bo'lsa, 39 sonidan 15 sonin kemitadi. Har bir o'quvchi o'zining daftarida bu topshirmani atqaradi. Mana. Atqarib natijani chiqarishadi.
Бирок эч кимге көрсөтпөсүн, жоопту дагы айтпасын. Чыккан натыйжанан 15 санын кемитиңиз деп айтыңыз. Эми биз эң акыркы кадамга жетип келдик. Урматтуу мугалимдер, ата-энелер, студенттер. Эми 5-кадамда ар бир окуучуңузда азыр натыйжа чыкты. Сиз окуучуларыңызга, студенттериңизге мындай деп айтыңыз. Урматтуу окуучулар, ар бириңиз азыр мага бирден ирети менен акыркы натыйжаны канча чыкканын айтсаңыздар, мен сиздерге эң биринчи кайсы санды ойлогонуңузду айтып берем деп айтыңыз. Мисал үчүн, азыр бир окуучуда 24 чыккан болсо, ал сизге урматтуу мугалим 24 десе, сиз 24-тү башыңызда 3кө бөлүп, ойлонуп туруп, ушул 24 санды айткан окуучуңузга урматтуу окуучум, сен эң башында 8 санын ойлогонсуң деп айтыңыз. Ал окуучуңуз таң калат. Кантип таптыңыз деп сизге. Көрдүңүзбү? Мисал үчүн дагы. Эгерде бир окуучуңуз урматтуу устат, менин акыркы натыйжам 15 болду. Менин ойлогон санымды таап бериңизчи десе, сиз башыңызда ойлонуп, 15 санын 3кө бөлүп, сен 5 санын ойлогонсуң деп айтыңыз. Анда ал дагы бир жолу таң калат. Ушундай кылып, ар бир окуучуңуздун ойлогон санын табуу үчүн кайсы окуучуңуз сизге санды, натыйжаны айтса, сиз ал натыйжаны башыңызда 3кө бөлүп, алардын ойлогон санын айтып берсеңиз болот. Бул математикалык фокус болуп эсептелет. Бул дагы окуучуларды кызыктырууга, сабактарга кызыктырууга жана өзүн өзү өнүктүрүүгө абдан салымын кошот. Урматтуу мугалимдер, бүгүн биз сиздер менен математикалык фокустун биринчисин, окуучунун ойлогон табууну иштеп көрдүк. Сиз дагы албетте бул тапшырманы жазып алып, фокусту өзүңүздүн окуучуларыңызга аткарып көрүңүз. Алар таң калышып, сизге болгон урматы жогорулайт. Мен сиздерге азыр эң бир сонун цитата менен жыйынтыктап коеюн. Жүрөгүңүзгө жаккан иш менен гана алектенсеңиз, сөзсүз ийгиликке жетишесиз. Заманбап мугалим академиясы. Байланышуу үчүн 0770 58 93 53 072 16 83 83. Урматтуу мугалимдер, баарыңыздарды онлайн сабактарыбызда күтөбүз. Биздин Facebook'та Элдор Далиевди издеп тапсаңыз болот. Instagram'да Элдор Далиев жана YouTube тармагында Элдор Далиев деп издеп табып, биздин каналдарга жазылып койсоңуз, эң мыкты видеолор бардыгы сиздер үчүн чыгарылат. Андан кийин мен азыр сиздерге онлайн курска кантип жазылуу боюнча маалыматты берип коеюн. Онлайн курс 1 ай уланат. Курсубуздун баасы 800 сом. Курска жазылуу үчүн алгач төлөмдү аткарышыңыз керек. Төлөм баланс кийжи жана Элсом аркылуу дагы аткарсаңыз болот. Андан кийин ушул 0770 58 93 53 номерине бирдик катары дагы салып койсоңуз болот. Төлөмдү аткарганыңыз жөнүңүздөгү чекти сүрөткө тартып жиберип коюшуңуз керек болот. Каттоодон үчүн албетте WhatsApp жана Telegramга фамилия атыңыз, жашаган жериңиз, иштеген мекемеңиз, предметиңиз, телефон номериңиз, электрон поштаңызды жиберип коюшуңуз керек болот. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Терең урматтоо менен Элдор Далиев онлайн сабактарыбызда күтөбүз. Сиздерге барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Албетте биздин YouTube каналыбызга жазылганды унутпаңыз. Видеолорду досторуңуз менен бөлүшүп, эң сонун маалыматтарга ээ болуңуз. Ийгилик.